Svoje ruke. Ajde, još da gubiš ti jedan, ajde. Tako, bravo. Ina moraš to stvarno za sve radi ti. Nakon njegovog, duboko. Sad do kraja, do kraja! Radi! Odvoj se i udari, da se ne udari. Odvoj se! Ajmo vodiš, Antonio! Udari slobodno, vidio se bojka, udari! Nešto za ruke gore. Vodiš dva boda, ajmo radi. Stao si! No, 7. Antonio, radi nešto, Antonio! Daja! Nije treći udarac! Nakon toga ideš u njega kad kula! Tako! Vidi kad stije. A gledao sam malo. Time i ulazak, idemo! 8, 7, 4. Ajmo, Antonio! Ajde, lupa. Nakon toga ideš u njega! Ajde, ostat, idemo na rušenje, ajde. Ruši! Udar! To je bilo dobro, još nam to! Izliži se! Ajde, lupa. Mako za njega! Da, sam bre. Ne, onda ti ja treba pustiti i budeš najveći patiš, šta je? Ljudi su... Mogu probati. Ajde! U boksu malo ne mogu, dole će nešto. Pa dole, ajde. Desnu ruku ispod njegove, desnu ispod, ne oko. Danes će. Samo ga ne.
Pusti žicu! Pusti žicu! Ne da te puši, nema vuci za ruke van. Glavu. Spoji ruke, ostate, spoji ruke. Ajde. Primi za glavu, primi za glavu, ostate, ajde. Pa dajmo opomenu. Još jedno da žicu kjem da... Za giljotinu. Ajmo, ide, ostate, ajde. Ajde, ruši ga. Ruši ga, evo ti puci glavu van. Ajde, jebem ti, ide, ostate, ajde. Zavuci ruku. Molimo se, udara se jednom rukom po krvu. Zavuci ruku, tako, spoji ruku. Ajde, ostate. Desna ruka, ide na vrat. Svi su za desnu gure po njenom vrhu. Pa ne ide. Nemoj puštat glavu, ostate, nemoj puštat glavu. Desnu ruku, ajde, vrati nazad. Nemoj puštat glavu, Dobro, ajde, pokušaj se.